Reka nizere ko mumeze neza abakunzi ba Nino TV ku biganiro tubagezaho ndetse n'amakuru tubategurira. Mwana ndakenje rero muri studio, ariko ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Macacari kabisa kugira ngo tuganire kuri situation amakuru aramukiye Iminembwe. Twabonye ibyo Steven Wembi yanditse kuri Minembwe, twabonye ibyo abantu bagiye batandukanye, ibyo abo bakongoro bari kwandika kuri Minembwe. Ndi kugira ngo tuze kubiganiraho muri hangana. Nyuma yanjye hari urusaku, ariko ikiganiro kiraza kugenda neza cyane. Turajya Iminembwe turebe situation iramutse Iminembwe. Hari ibintu byinshi rero biri kuvugwa. Twabonye amasuko yagwa, tubona abasirikare baraswa, tubona abandi bafatwa amatekwa. Ubu niki kiramutse muri situation Minembwe? Macacari, waramutse neza? Waramutse mwana ndake? Nameze neza cyane kabisa. Wowe? Nanjye meze neza. Urumva ko ibintu bimeze neza cyane ko ni ekipe y'igihugu nayo ku mugoroba yarayitwaye neza, nubwo Tshisekedi yabashije gusa nkaho abivangavanga nyine ukuntu, ariko bimeze neza muri rusange mwana ndake. Wabonye ko uwo bita Wani Wisa, umwana wo mu misozi miremire za Bidegu na za Rundu, yaje guterekamo umutwe hatari? Yego. Neza cyane nguri mutwe ngo ni wo mutwe kugeza amagingo yanga ngo ufite agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urabyumva ko mu by'ukuri byari ibyishimo bidasanzwe, haba mu by'ukuri kuri bari abaturage bo mu Minembwe byari ibintu byiza, nubwo isasu ryari rimeze nabi, ariko bagerageje kuvuga bati kamebe ibintu bigiye neza bitewe na kiriya gikorwa cy'uriya mwana. Aha, ngibyo rero uko situation zimeze. Urumva ko ibintu byose ni amahoro. Noneho Macacari, reka tuganire turebe. Haravugwa byinshi, haravugwa amakuru mu Minembwe. Intambara iri za Rundu n'ubundi ni muri Minembwe, hafi neza na centre. Abandi abo Steven Wembi yanditse ko ingabo za Kongo ngo zigaruriye Minembwe. Situation imeze gute kuri Minembwe? Yes, urakoze mwana ndake. Mu by'ukuri navuga ko ariyo nkuru igezweho, haba ku bakurikiranira hafi biri kubera hano mu burasirazuba bwa Kongo, cyane ko iyi Minembwe imaze iminsi mwana ndake iberamo urugamba navuga ko rutoroshye, ari narwo ndetse runaharamukiye muri iki gitondo. Nk'uko wari ubigarutseho rero, waruvuze ko hari ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse yemwe n'amasoko yacu aturuka hariya, mu by'ukuri akomeje kugenda atubwira ko Minembwe yugarijwe cyane ko yamaze gushyirwa mu nyuguti. Twavuga ko yamaze gushyirwa mu nyuguti ku rwego rudasanzwe. Ubwo rero turavuga ko Minembwe magingo aya ngaya, uretse na Steven Wembi wabyanditse n'uwitwa Mbuyi Kalonji Rigani, uyu ni umuvugizi wa gisirikare wa FARDC. uyu nguyu akaba ari porte parole, ni Suriyetena, akaba ari porte parole wa Sokorade ikorera hariya muri Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Nawe yamaze kubyandika mu rurimi rw'igifaransa mu kanya, aravuga ati les FARDC annonce avoir repris le contrôle de Minembwe. Arabyandika neza, arabyemeza, ariko amasoko yacu mwana ndacyo atugeraho aratubwira ko magingo yangaya urugamba rukomeye cyane rurimo kubera hariya kuri Ruhinamavi, hariya aho kuri uriya musozi. Magingo yanga centre ya Minembwe mwana ndacyo ntabwo FARDC irayifata mu buryo bwemewe, ariko bo barimo barayigamba. Gusa urugamba rwo mu by'ukuri ntabwo rworoshye n'akana gatoya. N'ubu ngubu MRDP twirwaneho, intare za Sarambwe barimo barakora ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo irara centre idafatwa, ariko mwana ndakiri mu kiringiyo. Uko byagenda uko ariko kose bari kuvuga bati turayifata uko byaba uko ariko kose, haba ku bubi no ku bwiza. Ati Minembwe tugomba kuyigarurira mwana ndake. Yego, twabonye intambara ikomeye guhera ku munsi wo ku cyumweru. FARDC ikoresha icyo bita Special Force Hibu, bagerageza kuzamuka badoginga ingabo za MRDP twirwaneho, baza gushiduka bageze ku gatopo ka Ruhinamavi. MRDP basa nkaho n'ubundi bayikatinze, ni ukuvuga ngo barenze muri ambush, kuko Special Force Hibu kugenda nijoro ibireba nk'urushishi kabisa, babareba kuko bafite icyo bita night vision goggles, ari nabwo bapenete bahita bambuka uwa mugezi bita Rugwiko, baza n'ubundi
amadubu aza gushiduka n'ubundi basa nk'aho babagezemo batangira kurasana, ubwo ngubwo barakamatana. Amakuru akavuga ko ngo abarundi bari batanze iminsi ibiri yo kuba bafashe akisi ya Minembwe, kugeza ubwo rero nibwo twatangiye kubona inzira y'umusaraba ku gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare bafashwe matekwa, abasirikare bamwe barashwe na haba Pisimavugo azavuga ati ngewe ndi muri centre ya Minembwe. Colonel Rugabo azavuga ati Minembwe kabisa, Minembwe iranyerera. Ubona ko ni urugamba rw'amagasa, ariko ku munsi w'ejo twabonye noneho amawodiyo agaragaza uburyo intambara iri hariya za Rundu yari intambara y'amagasa, ariko tuza kubona igice kimwe kiri neza mu nkengero ya Uvira hejuru Mitamba, uva Mitamba Kirungwa, uva Kirungwa ujya Mitamba umanuka epfo wika Uvira za Karundu. Hari rusasu FARDC ivuga ati tunapigwa vibaya sana, bametre banatupiga sana, tuko sawa toto. Abandi bakavuga ati M23 kugira ngo irengere Minembwe yabisemo kujya gufata axe ya Uvira. Mu mboni zawe iyi Minembwe niki kiri gukomeza urugamba rwa Minembwe? Niki bibaye se koko ari byo Minembwe igafatwa yabareshe kimeze ite kuri MRDP ndetse n'intare za Saramba? Urakoze cyane Mwanandake, kubera ko wari umaze kunyinjiza deja muri Bijombo hariya mu cyerekezo n'ubundi muri axe ya Mitamba, aho naho urugamba rutari rworoshye. Tukabona inzira zimeze nkaho ari ebyiri z'urugamba, kandi ukabona ko bamwe barimo baputa. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa coalition, ubwo ni leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ababafasha. Ubwo turavuga ingabo z'abarundi na ya mitwe yose bafatanyije yemwe n'abamerceneri. Ukabona ko bashyize imbaraga zidasanzwe mu Minembwe. Ubwo tugiye kugaruka ku gaciro ka Minembwe. Ni ibyo ari byo byose, Minembwe ifite agaciro gakomeye cyane ko abantu wenda turaza kubasobanurira. Nibumva centre ya Minembwe ntibazajya bahita bwana Mwanandake bahita batekereza ko ari aho plateau yose, bahita babyumva neza ko atari chaîne de Mitumba yose muri rusange. Ubwo tayari mu by'ukuri biragaragaza ko Minembwe yo bashatse kuyifata cyane Mwanandake. Cyari ikigendewe cyangwa se igikenewe ni kiriya kariya kabuga ka aerodrome ka bide kariya ko mu Madegu, kariya kabuga k'indege k'Iminembwe cyane karakenewe cyane kugira ngo babone possibilité yose ishobora gutuma bakontorora ibirere hafi ya byose. Ubwo urabizi ko ukontorora ufite ikibuga cy'indege, ufite helicopter zajya ziza zikaraninga hariya mu Madegu, hariya mu Minembwe centre, biba byoroshye cyane kuba wadeployinga ibikoresho byawe byose mu buryo bushoboka muri axe zose, haba muri ho plateau yose. Ubwo niho plateau, ubwo iyo tuvuzeho plateau abantu bagiye babyumva neza, tuba tuvuga territoire ya Mwenga ndetse na Warungu. Erega na Warungu hariya muri axe ya za Kaziba, buriya ufite hariya hose uba hafite cyane ubu hafite gukontorora. Birumvikana ubukontorora iyo mutwe kuko ni na muri icyo cyerekezo, yemwe ubukontorora mu by'ukuri ibice byinshi. Ni nako kandi haza andi makuru atubwira ko Mwanandake gutegura urugamba rwa hariya harimo na vision cyane yo gushaka uburyo bwo babona uburyo ba intimida cyane ku ruhande rwa FDLR n'abafatanyabikorwa babo, uburyo bashobora kubafacilita kuba ba intimida ibice wenda bisa nkaho byegereye u Rwanda. Kuko yuri muri ho plateau byumvikane neza cyane uko ureba umupaka wa Zabugarama, ubu hareba nubwo wenda ashobora kuba intera, ariko si intera ku muntu upanga iby'urugamba. Ntabwo buriya abara kilometero, ahubwo abara strategy y'ahantu abareba. Icyo ni kimwe. Ni nako kandi ubona ko na MRDP twirwanaho nayo mu 23 nabo gukaza urugamba rwo muri axe y'Indondo muri groupement ya Bijombo, bakagenda bakinjira Muramvya bakayifata, bakinjira Mitamba kugira ngo babone uburyo bakontorora Kirungwa. Noneho tuvuge ko biraba bihita kibe kimwe abo bavuge bati natwe turahita twinjira muri Uvira natwe tuyifate, hanyuma nabo niba bari hariya, ubundi nuvuga ngo Uvira ibagaburira muri buri kimwe cyose. Akaba ari nayo mpamvu Minembwe yari isa nkaho iri mu kato, cyane ko Uvira intare za Sarambwe zari zarayivuyemo. Bakavuga bati natwe baramutse
bakahafata natwe Uvira twahita tuyinjiramo kuko nta rundi rwitwazo, nta bya bindi rwangendanye yo kuvuga ngo Trump nyaboneka dutabare, nta biba birimo kuko nabo baba bakoze kiriya gikorwa. Gusa wenda dusubiye hejuru, wenda twahita tubabwira ko bitari buze koroha cyane, nubwo bigaragara ko iyi minembwe iri mu kiringi yo mwana ndake, ariko uko byagenda uko ariko kose biranagoranye kumva ko minembwe bayifata mwana ndake, kuko magingo ya nubwo bari kubyigamba bamaze igihe kirekire babivuga yuko bayirimo, ariko na n'ubu leta tugera tubwira ko batarayinjiramo mu buryo buri bufasha mwana. Ariko iyo uvuze ngo biragoranye ko minembwe centre yafatwa, M23 iri sake hardesi kiri sake kiri za Mubambiro, abahungu bari kwa Madimba, abahungu bari kuri za 3 antenne Mushaki, wajyaga ukemeza ko sake itafatwa? Ngewe buriya ndi umuntu wemeraga ko sake gufatwa kwawo, ahubwo ngewe nayifataga nk'iyafashwe mwana ndake, kubera ko akenshi navugaga ko ubundi sake ifitwe, yemwe n'umujyi wa Goma ufitwe, cyane cyane ko point strategique zose zari zifitwe na FRDC, cyane tena nk'iyapuya cyangwa se nkifashisha tactique za M23 n'uburyo barwanamo. Ni nayo mpamvu rero kubihuza neza nkavuga ni FRDC ifite acte ziri strategique ya minembwe cyane, kuba bayigarurira byaborohera bitewe n'imirwanire yabo n'imikorere yabo n'intare za Sarambwe n'abasore ba MRD basharire bari hariya, ba Sematama bari hariya, bamenyereye kariya gace, bazi ukuntu bashobora kwitwara kugeza ku munota wa nyuma. Biragoye kuvuga ko iyi centre ya minembwe ushobora yego kuyifata, kuko twavuga ko muri pourcentage nyinshi cyangwa ndende twavuga ko basa nkaho bayirimo, ariko baracyafite ikibazo uburyo ushobora gutungurwa no mu kanya ubonye amakuru kumva ngo babarengeje n'ubundi bongeye bambutse umugezi wa Rwikomana ndake. Icyo kintu gishobora mu by'ukuri abantu bashobora kubyumva ntibabyiyumvishe, ariko ukuntu tuzi bari abasore n'ukuntu bahamenyereye ndetse n'impamvu yemwe na morale bafite, kabone n'ubwo bari kubaintimida mu buryo bwose bushoboka, cyane cyane bakoresheje Air Force ya FRDC yemwe n'ibikoresho bidasanzwe n'ubwinshi, nitwibagize na twibagize effectif bafite. Buriya ni kimwe mu kintu cyitwa effectif mu kintu cyagoye MRDF twirwanira afite mu 23 muri bere mwana ndake, bishobora kuza gutungurana mwumvise ko minembwe bigoranye kugira ngo bayinjiremo ndetse bakanasubizwa inyuma. Yego, ejo twabonye amasuko, hari suko yaguye, hari n'indi yaguye muri Tanganyika, ubwo zimaze kuba zingahe macacari? Sukoyi ubungubu abantu batwumve neza, Sukoyi yaguye ku munsi w'ejo. Abatekinisiye ndetse banasobanukiwe ibijyanye n'igura n'igurisha ry'ibijyanye n'ibikoresho by'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barakubwira ko iriya imaze kuba Sukoyi deja ya kane, ubwo dufatanyije ku rugamba rwose kuva rwatangira, ariko ikaba iya kabiri muri iki cyumweru turimo mu by'ukuri tukirimo. Ubwo iya mbere babyibuke ejo bundi muri Tanganyika, n'ubundi iyi ngiyi nayo yari imaze kuba itegura kuza kurasa muri iriya misozi, ariko bikarangira nayo ikoze iguye yisenuye ku butaka, ndetse bikagaragara ko uko hafi ya zose zaguzwe mu buryo buzwi zaba zikize. Gusa abantu ntibabyumve ko zaba zikize, kuko hari indi ndege ubwoko bwayo mu by'ukuri wenda ntarareba neza ubwazo. Hari imwe iri ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, hari n'izindi bafite zigeze muri ebyiri, ariko zitari mu bwoko bwa Sukoyi 25. Abantu bashobora kuzabyitiranya bayibonye, ariko buriya Sukoyi nubwo nayo atari iya none ahangaha, nayo ari zimwe mu ndege zimaze igihe kirekire ku bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'imikorere, isa nkaho iyo iri performa kurusha izisigaye. Urabona ko ni indege mu by'ukuri zari zigezweho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isa nkaho zose itakaje, kikaba ari igihombo kitanasanzwe. Benshi bakaba ari no kubyifashisha mu magambo yavuzwe na Tshisekedi, bivugwa ko yaba ari na trauma, nubwo yarebaga umupira yishimye, ariko ku rundi ruhande yaramerewe nabi kumva ko zira ndege zigenda zigura akavugari k'amafaranga zose zaba zamaze kuba zirangira, kabone n'ubwo hasigaye izindi zikoze kimwe zinasa ariko zidahuje imikorere mwanadaje. Yego, message za Kongoro ubonye ko Sukoyi, igihe Sukoyi iraswa yavuze ko ngo barashwe n'indege z'u Rwanda, n'ejo twabonye Twitter ivuga ko u Rwanda rwakomeje kuvamira ikirere. Izi message za Kongoro z'amarira y'ingona urazifata nk'iki?
ni bwa bugambanyi budashira mwana ndake buriya kumva Kongoro amatwita ye ni ukuvuga ngo hari umugambi, hari icyizere yahaye kiongozi wiwe Tshisekedi, amubwira ko ndetse amuhereza n'igihe Minembwe igomba gufatirwa, atanga na tactique nk'umuntu wenda uvuga rumwe ushobora gukoresha izindi wenda mbaraga zitari z'urugamba, wenda akoresha nk'imbaraga cyane cyane muri kiriya bise kiriya cyitwa ngo ni akagara cyangwa se bariya abanyamwanga mwawo nk'uko dukunze kubita. Biragaragara ko rero uyu mugabo ni amarira y'ingona, ari nako kandi akina ku mubyimba kuri bene wabo bakomeje guhura n'ibyago bikomeye cyane hariya muri iriya misozi miremire mwana ndake. Ukabona ko nanone ko ari n'ikibazo kugira ngo agaragarize sebuja yuko ari mu kazi. Iriya nayo n'indi ni ikindi kintu abantu bakunze gukoresha kugira ngo agaragaze ko ari mu kazi, ari kunakora ashinja igihugu mu by'ukuri kitigeze kinamugirira nabi nk'uko bivugwa cyane amufashe muri byinshi. Akaba rero ashaka kugira ngo agaragaze uruhande afite, ndetse yemwe n'iyo Minembwe niramuka ifashwe wenda azabone n'agahimbazamusyi yuko yakoze. Ariko kandi biracyagoranye kumva ko ashobora kuzabihemberwa n'abakoze akazi karenze ari gukora. Twagiye tubona imyiturano yabo mwana ndake. Aha, ngaho rero Macaca, tujyane mu yandi makuru ibiri kuvugwa mu zindi eneo, kuko urabona ko Minembwe niyo iri targeted, Minembwe niyo iri mu kiringiro. Tujyanye mu zindi axe bimeze bite? Yes, twavuga ko nko muri axe ya Masisi ubu ngubu twavuga ko hasa nkaho mu by'ukuri hari ya precarité yo kuvuga ko hari agahenge ariko kari precaire. Umunota wari wose ibintu bishobora guhinduka, ibyo ntabwo dushobora wenda kubitindaho. Gusa ahitwa Ihombo mwana ndake, ahangaha ni ku rugabano rwa teritware ya Walikale ndetse na teritware yemwe ya Sud Kivu, yemwe na teritware ndavuga Sud Kivu doko ni Sud Kivu ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo, na teritware ya yemwe na teritware ya Karehe. Biravugwa ko rero habayeho gusubiranamo, ni urugamba rusa nkaho rumaze iminsi, uko twari dusanzwe tuzi abangaba yo basubiranyemo bararasana, ubundi hakaza kugoboka abagerageza kubahuza. Ubu ngubu rero byarananiranye icyitwa kubahuza, ubwo ndavuga Amacano ndetse n'uwitwa Shokuru. Abangaba bakaba bamaze iminsi barasana. Iri joro rero ryakeye mwana ndake noneho haje kumvikana amasasa akomeye cyane. Bivugwa ko igitero cyari gisa nkaho cyaturutse mu gace ko bita Biriko buriya nayo iri muri Walikale muri Rwanda. Biriko iri muri kariya gace ka Bitare n'ubundi gerutse kuba Tom. Yego, winjira deja usa nkaho uri kwerekeza n'ubundi muri Walikale. Haravuga ko haturutse force magingo yanga batara president ngo nizihe zirinjira zirasa abari hakurya muri Hombo, hanyuma ngo kumvikana urusaku rw'amasasu ndetse imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje. Magingo rero bikaba bikigoranye muri kariya gace mwana ndake. Benshi bakavuga bati hashobora kuba hagiye kuba umutwe umwe muri iriya coalition ya Wazalendo ushobora kuza kudahuza n'abandi, ukaza gusa nkaho wiyonkoye kuri leta. Badatinda guhita babashinja ko waba uri gukorana na M23 mwana ndake. Urabizi niko bijya bigenda, iyo habonetse kutumvikana bahita bavuga bati biragaragara ko M23 ishobora kuba hari icyo yaba yakoze mu bijyanye n'ubutasi bwayo ndetse n'ubushobozi bwayo na diplomasi ndetse na za sensibilisation na mobilisation. Mwebwe muba muri ku kiwanja muba mugenda mubibona. Bakavuga ko rero umutwe ushobora kuza kwiyonkora ukava, birimo biravugwa mwana ndake. Bakavuga ko bishobora kuza kubaho. Reka tubihanga amaso turebe niba biri bukunde, kuko na FARDC yaje kubyijandikamo ari iri Hombo isubizanya nabo bararasana. Kugeza ubu turacyarindiriye ripoti ya risasi na Mageruhi kumenya ababa bahaguye uko bangana mwana ndake. Navuga ko wenda aho ngaho ariho hari panike. Gusa no muri Granoro ubwo ndavuga nderekeza za Rube ndetse na Beni ukomeza, bafite ubwoba budasanzwe nyuma y'uko n'ubundi hatangajwe ko ngo hashobora kuba hari imyiteguro idasanzwe ya M23 ngo bashobora kuba bagiye kwagura ibite n'ubundi ndetse ngo bakaba banakomeza. Turabizi muri axe ya Rubero werekera Butembo nta kijya gihagarika intare za Sarambwe mwana ndake. Yo bavuze bati turamanutse nta kijya kibahagarika.
aha urumva rero ko ni ayo makuru ari kuvugwa ahantu hose. Tugerageje kubabwira situation uko imeze, turakomeza rero tubakurikiranire ahangaha kuri Nino TV. Tugiye kubaha amakuru kabisa, kandi aha niho bibera, tubaha amakuru atariho ivumbi. Uwo muganda avuga ngo na gatari we mfufutu yabaye kabisa, icyo bita 5 kwa 5. Macaca, reka ngushimire rero rwose, nkwifurize kugubwa neza. Nanjye ndagushimiye mwana ndashye, kandi namwe mukomeze mugire ibihe byiza. Turi kumwe abakunzi ba Nino TV kabisa, barabizi. Ariko se ubu bamaze kukumenyerara? Bamaze kumenyera kabisa, nta kibazo, mbanye nabo neza, nta kibazo. Sawa. Yes, ngo rero yari Macacari twavuganaga ku murongo wa telefone. Ngewe ndi kuri tele, nkuko ibiganiro byacu haba ama video amazi imisi abigaragaza. Ndi kuri tele nyine, muze kujyaho ubundi mudukunde muturebe. Mane bamugisha, bye bye, ciao.